Belê temaşevan hêja beşa duyemîna dîtgehê da dîsa bi hevranê mijara CHP û Partiya Nû em ê divê beşê de ji nîqaş bikin. Partiya Nû gelo wê li Tirkiyeyê karibe bibe dengê hemû gel ku niha neçarî heye, aboriya Tirkiyeyê di krîzek mezin da ye û pirsgirêka Kurd bi hemû germahiya xwe niha li Tirkiyeyê tê nîqaş kirin û her wisa niha di meclîsê da kanûn çarşive kanûn tê nîqaş kirin. Wê karibe ji viyan ra deriyekî nû veke yan jî ji bo viyan amade ye û CHP'yê çi bike? Yani dawiyê wek rêveberiya mutlaq bûtlanê li ser karibe jî niha komik wê di meclîsê de heye û ew ê çi bike? Ez dixwazim vê pirsê ji Birêz Şemus bikim. Birêz Şemus, du aliyê pirsa min hene. Yek, niha raya giştî çawa lê nêr bina binêre CHP dawiyê wek rêveberiya kayyum û mutlaq bûtlanê li ser karibe jî komik ava kir hundirê meclîsê da piştî ku Partiya Nû jê qetiya û niha her hefte wê civînê komê bike û di pirsgirêkên Tirkiyeyê da jî wê hinek dîtinê xwe parve bike û siyasetek yan wê berdewam bike siyaseta xwe yan jî dibe ku piçekî jî biguherîne. Hûn di vî warî de çi fikirin? Yani wê weke berê berdewam bike yan wê tiştekî nû ava bike wê çawa bû? Divê ew de yani dixwazî CHP bifikirin, dixwazî Partiya Nû em bêjin. CHP serî de Yani CHP zî eger yani çîrokekî civakiya Nû nenivîsine CHP ticari nabe alternatifi iktidarı ve sanatları. CHP zî di nav CHP yani fark avan zêde nabinim çünkü ideolojik fark avan tune Partiya Nû û CHP. Heta do bi hev rabûn. Belê yani her heta ana çi biryarsa aynı kadro yekin. Li ber wî yani siyaseta CHP piştî SHP gerek başa düşüyor. Ez viyazî çawa dibînim yani Kurd ji nav CHP'yê wexta qetiyan CHP'de ideoloji zêde nema. CHP yani ideolojikî xurt saz nekir. Çîrokekî nû ya civakî nenivîsan. Yani wekî dîsa dibêjin nijarperestî damarekî nijarperestî nav CHP'de gelek xurt e û her çiqa siyasetmedarê Kurd têda kêm bûn zî hêla xwe zêdetir da em bijî nijarperestiyê. Ser vê pêwîst e û girîng e CHP çîrokekî nû binivîsîne. Çîrokekî civakî, vê civakî têda Kurd henin, têda Alevî henin, têda müteedîn henin. Derheqê wê de CHP nerînê xwe diyar û şeffaf û zelal bikekî çünkü alîkarî vê hilbijartina dawî da yani Diyarbekirê Amedê da sedî şêst heftê deng dane CHP. Yani ev zî Tirkiyeyê îro di alî aborî da gelê asagiyekî pir mezin hene, di alî adaletê da em bê jî di alî yani her tişî de asagî henin. Evê de kom bûn civak. Tenê pirsgera Kurdî da zêde yani Kurd CHP zêde tiş bawer nakim rastî yani rastiya me ama dengekî mezin divê de kom bûbûn. Yani CHP işte maseyê şeşemîn anibûn berhev di çepê da müteendî da nijarperestan da umûdekî hebû digotin yani vê carê vê koma ewkê da serokomarê biguherînin. İhtimal xuya bûbûn. Li ew têr nake. CHP heta ideolojik yazî Partiya Nû di ideolojiya xwe şeffaf û zelal diyar neke û tişê nû bi ziman neyne ne ku yani bi gotinê tenê berhema xwe bi tuzlîka xwe bi ziman neyne CHP ez gora min zî nabe alternatîfê di senatarî. Belê. Suat ez dixwazim ji te bipirsim Partiya Nû bîdayek mezin derket hinek kes viyan weke derketina ana pê dibînin lê bi aliyê xwe mağduriyetê jî wek AKP'yê dibînin. Yani AK Parti'ye dibînin ku ji ew jî qetiya û partiyek nû ava kir û li Tirkiyeyê bû desthilatdar.
تو وەکی کێ دبینی یانێ چاوەیە يعني يعني من برسي أزويك هرديجي نابين. نابين أزويك هرديجي نابينم يعني نا جالية كيفا نتشبه أوكي نتشبه أنا وطني جالية كيفا جي نتشبه أخ بارتي يعني برنامج وانجي مزب كي بأمن بياوي يعني جهنة كالية بقى بكي تتكاربي بالشبيني أو كوان مثلا إمامولو دقرتي هداية فلان شوان عليه بكي تتكاربي بالشبيني أخ بارتي اللي أما أف شباندن نايوي واتيكو أمجن أو رول ورستا كو أمبيجن دجواكي دا ليستا أخ بارتي وأنا وطن كو ليستا كو أوجي بليزن يعني جبونا ويا هواي يعني راستيا أوكي ببينن راستيا تركيا ببينن راستيا جواكا خوب ببينن يعني 7 سال أو بوليتيكا كل تركيا تين مشاندن تكسي خلاص نكر يعني هر شخص دستلات طريقاتن جوارتن جالك بارتي نوعات نواكرن لأن أمبيجن بروبلم وبرسكريكن تركيا ناتن شارع سركرن كو حقيقة دول سوزية كوانا ولات پروریه که هبه و که خواهی داین که ترکیه بکن ولاتی که پیشکتی لازمه تشتی که حتی آنها هاتنه کرن جدرین دروایوان پولیتیکای درین دروایوان سیاست اوكي يعني انا هات تشتكي جوجوش كنا تسلطري لازم اكو تشيروكا نو بين انساننا او تشيروكا نو ابيت كاربن بنفسنا نكاربن بنفسنا مساله اوكي يعني مش جان هم ديسات برنامج خدا دوغارن براستي جواكا ترك هناك اوكي وان هنا يعني بيشتر زندني وان هنا قودن وان كفناره هنا 7 ساله هنا يعني جوان خدا نكاره خو بوغو هرينه يعني جبركو نكاره خو جوان خدا بوغو هرينه جواك بيا وياتي اماده كرن 10 ساله با من بيا وياتي اماده كرنج محمود دويمني عثماني حتى نينا هوا جواك بيا وياتي اماده كرن جبروي هوا جركو نكار بخو جوان خدا رزقار بك نكاره تشكي نو افا بك وجبنا كو خجوان بك جبنا كو جوان خدا جي خو رزقار بك حقا شورشك لازمه يعني ام بجم بتايبه تجي تفكر كرد بالصالح باوقص بكدك مزن ببدل مزن دخوازه تشتكي نشان راي قشتي تركيا بك نشان جواكا تركيا بك لاو دنك حتى انا ها اوك نبيه او دنگ نبيه دنگ همو جواكا تركيا وجبلي كردا كسي كو ابد كاربه لو بروبلم وبرسكريكن تركيا بتشافه كي دن بنيرينه كي دن برسبكتيفه كي دن بباراديكما كي دن كو ابد كاربه المساله مزه بك وبوليتيكا يك نو افا بك تمزت كي اوكي نابيني تو بارتي كي واندا نابيني جواكا واندا نابيني هيجاجي اوكي يعني بجن كرنين وان رابنو رونشتنا وان هيجاجي جنيجات پرستی خو نکارن رزگار بکن او ما فکر جبونا جواکا خود خوازن جبونا نتوا خود خوازن نکارن جبونا جواک دم بخوازن نکارن جبونا کردین نوا خوب خوازن نوا چرکزین نوا خو عربی نوا خوب خوازن هیجاجی جقودن اوکی جقودن آواکاری کماری نکارن خلاص بکن جبونا وان یک تشتکی هیه دولت اوکی دولت پیروزی وانا هری مزنه دولت پیروزه جبنا که دولت جدب پاریس هر کس گره اوکی هره پلیتیکای دولت این ناوندی چبن او جوک دوی هره نکاره اوکی هشمندی که نو فکر و رمان که نو آوا بکه یعنی او دم کسی وانن بی هوای درین جی هنک روشنبیری وانن بی هوای جنوا جواک واندا جی درین او روشنبیر مخابن جدمه که بشوندا یا او کان رود مینن بزاختار رود مینن کس تاکی کس دارتن اما اسماعیل بشیچ کاری بحث بینت جالی که بدکاری عزیز نسیم بحث بینت کاری چند کسا بپرسین دیرو که داشت چند کسین بی هوای هنت کاری کیزنه لی جواک لسر بنگه که اکناتیا آوا کرن سر هشمندیه که وکهویه هشمندیه که پیش کتی هشمندی که تچش بنا خود خوازی جبنا جیران خوشی جبنا کسی در دور خوشی کتب خوازی بی هوای ناتیه او کنه جبنا وان دولت وان پیروزه ترکیتی پیروزه پاراستنا دولتی و یک بنا دولت پیروزه لشکر پیروزه فینور پیروزه وان حصر کلام پیروزی وان هنه او پیروزی وان جبنا وان وکی اولکی وکی آیتین پرتوکین پیروزه او ناینه گوهرتن و حتی نکو بی هوایجی لو پروبلم و پرسکری که خو لو پروبلم پرسکری که دوی چارچوبه دام مزکن دوی پرسپکتیف دام مزکن جواک ترکیه نممکنه بگو هره جبر وی واجی کیجا پارتی
yani her sal herhalde 3 sala careki partiye notên ava kirin Türkiye yani. Ana jê ez bawer dikim dora 5-6 hep partiye ku dikaribin tevlî hilbijartina bivin wê hastê da partiye hinekî jê wan ji xwe em bêjin di parlamentoya da cî dikirin, hinekî jî wan ji xwe ew kî jî tune yani parlamentoya da jî wan tune ew qasa ew kin ji aliyekî ve mêzekî tu bêjî wekî pirrengî bi hesibînê qebûl bike lê ama ha di dawiye da ji bilên berjewendî wanên şexsî di heta nîcekî de gora berjewendî xwe şexsî tev digerin û li wê gorî siyaset polîtîkayê dikin dixwazin desthilatdariyê bi dest bixin û ew bikin derfetên dewletê li gora berjewendî xwe bikarbînin lê ama ha mijarên bingehîn de hemû bi heman hişmendiyê tev digerin û em bêjin dewlet ji wan re bêje çi qodên dewletê hene polîtîkan dewletê hene ê sed sale hene ew qod û ew polîtîka çi bin hemû partî li gora wî hawayê tev digerin. Belê baş. Birêz Cesim niha da axaftina Partiya nû ya Özgür Özel da sê gavên sereke wisa li pê hev rêz kirin. Yek em dizanin ku Partiya nû di dîroka peymana Lozanê de hata vekirin. 24 Dîrmehê de hata vekirin. Ev bi zanistî hat yani divek rojik berî wê bûne yan piştî wê bûna ev bi zanistiyê raya giştiya Kurd yan wisa dinirxînin. Ya duyemîn got mîsaqê millî ev sînorê millî ji bo me esas in tu zanî di nava wê da Kerkûk û Musul û Başûrê Kurdistanê jî heye. Ya din çi ye? Ya din jî got em bi îlkeyê Atatürk ve girêdayîne. Ku mirov vana gişatîne berhev mirov çi dibîne gelo? Yani mesela ferqa wê û CHP da ya berê da yani ev dikare bo dengê muxalefeta nû. Bu ve girêdayê ez ê pirsek din jî tê bikim niha wek partiyeke mağdur wek tê dîtin yan jî wek girseyeke mağdur tê dîtin tevgera Kurd yani wek mağdur divê li wê binêre yan jî ew jî wek muxalefeteke dijber divê bibîne. Lewra tiştê wisa jî çêbûn. Piştekî pirsa min jî dirêj bû di dengdanên dawiyê da sê dengdarên dawiyê serokkomariyê da gelê Kurd çû ser sandoqê û dengê xwe dan CHP ev yan hînbûnekê çê dike an çê nake an jî tevgera Kurd divê li hember CHP çawa muxalefetekê bike yani heta me tenê li hember partiya iktidar em ê muhalefetê bikin ev jî parçeyekî ne ewkê tekoşînê ye kerem ki. Yani niha partiya nû di pêşe rojê da yan di rojeva wê da mijara demokrasiyê mijara pirsgirêkên Türkiye çareserkirina wan tune. Lewra tişta ku xistiye pêşiya xwe gava wê ya yekemîn ew e ku ji CHP'yê hê zêdetir xurt be ew di wê perçebûnê da perçeya herî mezin ew be. Dibe belkî sedî heftê heştê heta sedî not be. Niha hedefa wan armanca wan herî sereke ew e. Ji ber ku ev e yani tiştê em bêjin stratejîk zêde di rojeva wan da tune. Ew gotine ku anîne ziman jî hemin rastiya wan e û ji wê rastî wê datir jî dîsa li ser vê perçebûnê hatiye avakirin. Niha Özgür Özel çend sal berê dikaribû zimanekî hê demokrasiyanê bi karbaniya û dikaribû hêzê de bi cesaret tev bigere. Taybet jî dema bû serokê CHP. Belê ez wî çaxê da dibêjim. Ji wî çaxê da dest pê bikira wê xurttir biya belkî tevgera Kurd jî hê zêdetir alîkariya jê re. Ji ber ku bikar biya pêşiya demokrasiyê vekire. Lê sedem çi ye? Yani çiman karin bin demokrat? Çiman karin? Tenê îdeolojiye na. Niha Türkiye'de di serî de heta roya îro hinek gav dema ku hatine avîtin yan hinek dema ku ji hinek demê din zêdetir ne demokrat bûne em wisa bêjin ne demokratin ama ji wan zêdetir bûne ev hêzê de bi pêl û bay derveyî ye. Mesela di salê 1960 da çepgirî çima pêş dikeve? Aliyek li dünyayê pêş dikeve. Li hemû cîhanê pêş Li hemû cîhanê pêş dikeve. Aliya herî zêde jî
Tedi tilya arteş edin da heye. Yani ji avcı olup bugün zamata ki evına hem bu bir devleta esası ra girdi aynı. Cebgiriye ev dest etkin. Çima dibin va Sovyetler Birliği yani yek buna Sovyet'i zedetir peştatçı ku em cebgiriye ki avan nekin dibe ku ne tev devlet ameş destere. Yani hişmendi eve. Kijan serdem edat ve brabbe ya esas eva ku ne tev devlet vere parastın ideoloji boyut kara bugara. Siyaset boyut kara bugara. Ev net da siyaset na gore. Adu emin İrol peşkev ki heye. Mego ideolojik rastını. Madem ki ideolojik rast ne kara ava ki ava ne ki diye. Ki heye. Kadroyu ekevnin. Bu kadroyu no bu kesete kevin. Bu kesete kevin siyasete ki no ava nave. Hişmendiye siyaset medara jiya kesete navciva ki derenktir u zortur te guhartın. Levra sala hişmendiye ava kirne. Ev jwana bir rastiyek. Şaşti ditin jwana he zortire. Kadro siyasi iştine. O embejim bay revşenbiricil piştavitine. De Türkiye'de hezeka liberal o demokrat o revşenbir ku demokrasiye bxaza ku de çapemeniye da de ciyedinde o peşille veke o peşgiriyip ki ev jitine. Jiber ve ku merev de peşa roja vanda o tişteki demokratik bibine o gorevi tevbigir ev nerastı. Nad mejara Kurdu yeni parti yani edinde muhalefete da ve hevkariyek hebe yan tenebe hebe ve çağbe na ez bxa 2015 şunda jiber ku min ev rastiyan hezeter nezva dit o guhartna Türkiye'de guhartna navne tevida tişteki ku min ditin ez hevkariya ji taktike ke pragmatist vedatır rast nabinim. Çima rast nabinim. Na siyaseta Kürt ji iro şunda ve ji de hezedatir de hendir da var domine kirin. Ve motivasyon o hezeda ji hendir bigire. O sad xuyi. Bele. Ji ber ve peyviste ya awul kubkar be gel li ser hişmendiye ke rast û kurdewarî biparêze. Neyle ku hişmendeyo zû were guhartin. Nata diye gotina ki bêjin işte gel dikare bibîne gel dikare wab ke filan nav ne rast e. Ji 100 sal berê zêdetir ji 10 sal berê jî zêdetir îro desthilatdarî kîne gel jî ew e. Hişmendiyê ew avatkin, rojana avatkin. Erê. Rojana avatkin. Ji ber wî tedê yan em bêjin birçîbûn zêde bû, aborî qels bû, êşên civakî zêde bûn, ji ber vê wê gel îsyam ke na. Mêjî tê girêdayîn. Ji berê zêdetir mêjî tê girêdayîn. Yani nijadperestî mêjiyê têr dike. Ji zik zêdetir mêjî têr dike. Ji ber ku sedem ev e pêwîst e niha civaka Kurd jî diguhere. Hêzê de li metropola diguhere. Kurd ji Qasî Kurdistanê metropola 5 milyon İstanbulê hene. Li wan bajarê din bajarê mezin hemûya da Kurd û Türk hem Qasî hev bûne. û ro bi ro li ber helandinê ne û li ber guhartineka hişmendiyê de ne jî. Gerek em bipîvin. Me bi CHP ra çend sal berê hevkariyek kir li ser şaredariya. Ka me çi dest xist. Yani çend kesayet ketne şaredariya ev qazancek bu gelo. Ez vî jî bêjim ê ku ketne jî çi qas xizmet dikirin ew jî ne diyar e. Tedî şert û merciwan jî hebûn. û ez viya girîng jî nabînim. Çi dane me? û ya duhemîn gel têkiliya xwe çawa danî bi CHP ra. Gel ew hişmendiya ku bi tevgerê re hebû, bi siyaseta re, bi siyaset medanê re hebû. Ewa ku digo em siyaseteke serbixwe ne, em wek taktikî yan wek pragmatîzm tev digerin û em ê sibê siyaseta xwe biguherin gelo her keset wisa bû. Ez bim ne wisa bû. Yek li metropolan kesetek hebû em bêjin tebeqa navîn bi têkiliyê wan li ser karê şaredariya ne. Şaredarî ne bi nikarin bixebtin. Bu hava tên girêdan.
ya heri giring reheke civaki yani tamareke sosyolojik kurda da heye ev reh lingeki wî berê da nav me de yek nav CHP da. Gavar nav me da bêjî heşê wî aliyekî CHP re aliyek me re. Ev tamareke piçûk jî nîne. Gelo îro ew reh li Kurd sekine. Ji ber ku bazirganî li İstanbul û li metropolan. Hem bazirganî hem jî tiştê cida hene. Belê. Ev reha ku me got Belê. belkî tiştê olî hene, belkî tiştê mezhebî hene, belkî tiştê aliyê çepgirî hene yan li nêrîna dunyayê he û hewd. Sekülerizm xwe. Ev reh li Kurd sekine îro. Bi tel Kurd sekine. Ez çavderî xwe bêjim. Ez çavderî xwe bêjim 2015 da ji ber ku bayê Rojava hebû, bayekî mezin bû û Kurd siyaseta wan li pêş bûn. Ê kalkê wan pîrka wan ji ciyekî din hatibûn, dihatin gotin em jî netirkin. Ama çend sal berê ku hevkariya şaredêya şûn da ê ku kalkê wan bavê wan Kurd bûn jî hinekî xwe nerm kirin. Yani pêwîst e Kurd siyaseta pragmatîst di hember hikûmetê wiha yan em bin ku em bibin hêzek wek desthilatdara re îtifaq bikin em hinek tişta dest bixin ev ne rast e. Ev di 30 salê dawîn de baş hata xuya kirin tu îtifaqeke me ku bi wan re bi muhalefeta re yan wanê din re bixwara gaveke baş erîn neaniye. Ne dwarê rêxistinbûnê da, ne dwarê pêşketinê da wek destkeftiyên çandî, hunerî tiştê din da. Yani hinek tiştê piçûk, hinek tiştê belkî berbiçav piçûk hebin jî eva ji mijara esasî re nebûne xizmet. Belê. Ji ber wê Kurd, siyaseta Kurd pêwîst e xwe serava bike. Hatta van taktikê hani piçûk jî zêde girîng nebîne. Ez bim cara dinê heta ku me bi CHP re li ser hinek tişta yani li ser hinek keseta bixin şaredariyê hinek müdira memûra alîkara û belkî hinek tiştê din heta li ser wî yek alîkariyekî yan em bêjin piştgiriyekî ava dikin eşkere ji raya giştî re ji gelê Kurd re me gota hişmendiya CHP neguheriye lê ji ber ku em dixwazin desthilatdarê îro bixin em ê bidnewan em ê rê bidnewan em ê ama sibê dîsal hember wan bin. Ev hê zêdetir dibû eweke rastiyekî. Yani kî çi dibêje bira bêje di gel da di civaka me da jî mehandin heye, helandin heye. Tiştê ku cîhan bixwaretîne, gerdûn bixwaretîne, di rojane bixwaretîne serê însanê me jî ew dike. Dibe ku hinek êdî li metropola ji xalat bên tedî 20 sal berê digot em ê vegerine welat, em ê welatekî azad bikin, îro dibêdî em li virin ê şaredarî ji me re lazim e. Em ê bêkar çi bikin. Neyse. Ev gerek divir da sînorekî rast, sînorekî dürüst were ava kirin. Yani siyaseta pragmatîst 20 salê dawî da heta 25 salê dawîn de heta îro zêde ji me re tiştek neaniye. û ji îro şûn da hê girîngtir e. Lewra ku siyaseta Kurd wê hê zêde hendir dabe wisa dixuyî. Ku zimanê îro ji boyê çareseriyê yan ji boyê çekdanînê filan ku wiha dewam bike wisa dixuyî mecbûr wê hendir da hêza hendir. Tekoşîkin nûya ji bo demokrasiyê, ji bo demokratîkbûna Tirkiyeyê wê dest pê Wê kirin. di Tirkiyeyê da hêza giraniya hêze wê di Tirkiyeyê da wisa dixuyî. Ji ber ku hêz giraniya hêzê di Tirkiyeyê da be pêwîst e ev hêz rob ro were xurtkirin. Yani ji hinek destkeftiyê rojane zêdetir xurtkirina hêzê lazim e. Stratejik nû lazim. Erê em viya jî baş dibînin û baş dizanin ku dewleta Tirk hêzeke xweser, hêzeke şidyayî, hêzeke ku xwe li ber hem dewletê hem li ber asîmilasyonê li ber qira çandî bigire ancak wî çaxê dikare gav bavêje. Hêzeke ku rob mehiya mezin be ji xêra wî tune. Yani me hevkariyek kir em bu hevkariyê me dengê xwe ji deha daxiste 15. Ji bo me ev ne tişteke. Lewra CHP sedî sî bû. Tedî perçe kirin. Ji bo dîzayna ew yani ji bo siyaseta derve ji bo gavadin hevala anî ziman sînorek danîne ortaya ji bo wan
ev siyaset parça parça Bəli. kiri. Wel hembere heza Kurd hezi de karbon bikin. Henek tişt henek gotin henek dibin çek hatne danin ve siyaset hesantır be o keseni kar be zubzu siyaseta Kurd terörizm ke falan na. Sebek ve çek xalas bu ve bejin bölücü. Ve nizan nave gidin lepkin. Bəli. Bu havi var neser. Ve evi gel ve hesap eşya me vekili ne be amana çüme derya raş çüme ege gel ulhav kom kir jwana Em rasti govenda azadiye negirin. ev jil pey mehatın na tişek usatına. Ev devlet ve jil düh hezedetir vi gel li ser rastiya komare bixazel rebe ver. Peşiye kedin dene peşiye. Jber ve az hevkariya iro şunda per hassas dibinem zub gerek merem nekeve Bəli. لورا دشارت ایروداش خو همین زوره اما کتیجی مربی بره تشتی bir dozi tişte esası eşkere beje eşkere ra giştiraj beje ev rasti temsil nakin hem Kurdlar hem ra gişte Türkiye ra ev demokrasi temsil nakin ev hez buaratına hatta ev falan esasa ne guherin ama buarat tu ittifaqaka rast tanayın le dubek em jiboy hel bijartına ki yani jiboy تدی هنگ زاگون گوهارتن و تشتا دو ورنه جمع هف کاری کی بکن. باش از ویا راستر دبینیم. باش. برز شیخ موسی خوازم جواب پرسم رزدار جسیم جی آنی زمان نها کردان ده هر سوی هلبجارتنین داویه دا به همو هبونا خو ریخستن بونا خو دنگ خودان CHP. De هلبجارتنا داویه دا به هجماره که گلک مزن CHP جی باجار مزن هما بیج همو به دست خستن و ام باش دزانن کو ev به دنگ کردان چی بو گاوادن برز جسیم آنی زمان گو باش کردان چی به دست خست لگوروه چی به دست خست یعنی کردان اوقاس فداکاری کر yani جخینی قایومان چی به دست مکد Yani çünkü cesim rast becerdi ve de tüşteki de Ali Kurda da Ali siyasete Kurda da tüşteki bir kazancı kizede tine. Yani evet çağı fakat Cumhuriyet tüşteki avaz zikri bunu. Yani her siyasetpedar Kurda vaki terörist ilan kırı bunu. Yani kes net kosun yani tırsıyan rastı ve ne ki vaki bir Kurdara diyar be. İşte tabii yani de mitingada ve Kılıçdaroğlu o Kandil'i anin beraber bu ha montaj ha ne montaj. Eri. Ve yani siyaseti bıkırıcı bunu dizaynedikin. Ve ki beriz mi bu yani naha iro desalatlar tuhazı ki muhalefete hoş bir destek açıpkin. Yani az ve Ali dibecim. Yani mesela vakta nehaki zede sosyal demokrat hareketi Türkiye henek zede belki iro programa yani tüzüga CHP ziyadettir kadroya baştıra. Hani sosyal demokrata. Yani azadi xwaze tüzüga CHP dedi yani azadiye ilk hükümettir dinazi en ziyade de Paris'in. Azadiye xwazedir. Fakat ilk CHP iro revebiri CHP çepninin yani sosyal demokrat zihniyeti yavan pırkeme. Libervi em çıkarken bibiniz yani kadroyu CHP bername CHP paşları. De vakti ama yani zor yani de siyaset medarı de siyasete kurdiye bin bahav ve siyaseti de. O ki bu yani tişeki nun aynen. Der hakkı hem siyasete Türkiye der hakkı heremi der hakkı perskera 100 salı zetire kurda ne Özgür Özel ne CHP'ye beri eğer tişeki nuneyni az baver nakım yani siyaset medarı kurdi de ve ülkede ve holede benim bahav çünkü Diyarbakır dengi güderken İzmir'de de tutun. İzmir'e zandı kela CHP'ye Ahmet'i Juan Zeter Livrden giderken. CHP viyad bine yani her tine vakta helbijartını. Tabi helbijartın be emet şekil bine de avkabe. Tamci min ev pirskir yani pişti helbijartını yani pişti avkas dengdani CHP çık avavetin yani çıkır kaçıv desket yani mesela jexeyni çend spasiyen bişermi yani usa rasteras içine bu yani jexeyni ve çiv destek kurdaket pişti yani CHP ve çiv krana
Yani CHP karbon bername ki nu dayne. İşte pişte ve denge yani hereme avukat denge ki mazın bu CHP atiye CHP via bedana berxwe. Bedana berxwe. Bele yani çünkü digotin bere CHP'ye bere hemi digotin em sevası zırda denge metine. Bele. Biz de peyce faik östra bu kadar min carki pera pevi rastiz yani sevası zırda ne dit ya Amerika. Evet. İşte o insana şeş döneme, haft döneme siyaseti CHP dizayn. Ji bav û kalan. Kalı kevizi nizanım yani hem zanın vakta Osmanizi yani parlamenter bir pişti Osmanizi yani malbati atiye. İşte siyasette CHP vakta ki evan bimeşinin CHP'de tiş ney görün. Mesela min evet ne ku CHP yani de gora program yok tamam gerek ki vasiyenin der hakkı perskele kudi şu pırpıranın le disa kari beji sosyal demokrate. Fakat kadro CHP nicat parasın. Eğer ev gavaberiz mi yani pişti ki CHP'de siyasetmedar Kürt yani CHP, CHP cüda bun siyasete CHP pır paşta şu. Çünkü ideolojik temel ama. İdeolojik temel nav siyasete Kürt'dan değil. Ev zizanın politik tavır siyaseti Kürt'dan zedetire CHP çepsi nişanladı. Şimdi pıskara CHP evet yani nasnama ki khud diyarnak yani te çepi yani liberali yantı embeji yani mütehdini debi az hemiya benim de denge da vaki ana pedi fikrin de programı tüzüge debi sosyal demokrat Eko CHP ver CHP'zi nice yaparsın. Niha Minaka Mansur Yavaş yani hanin kirin şaredarı Ankara û niha jî di navenda siyasetê de yani mesela çapemenî dibêje ku kîjan alî bigire ew aliye wê xurt bû û di eslê xwe da nijadperesteke û viyan jî qet ve naşêre. Nav CHP'de te nakışanları Evet. mesele. Yani İröl'de Ankara kadroyu CHP şaredari Ankara'da ne kareke koydu. Hem yani kadroyu ülkücüye berenin hatta İstanbul'u zikek cesim zime başlı rani İstanbul'u yani Canan Kaftancıoğlu yani aktivistler çepeti navena Canan o kizi ne hoş bu. İmamoğlu. Evet. Yani eviz Bele. Ali Kara Canar bu xajmara go go ji bo şarederiye kesê ku me peşniyar kirine sedî deh bile nehatine û MHP'liye Trabzon'un uzan kiyanı İmamoğlu. İmamoğlu yani mesela. kadroyu İyi Parti Meral Akşener kadroyu Nicat Pırasan yani Tücekir'in düveyde diyeceğim yani bu CHP sistemi bu. Ez Kürt'e ne yapacağız şu? Mesela Kürt'e sistemi bu. Kadroyu CHP bu yani o ne rahat bunu düveye okuyla. Bele. Ama İro sibe yani CHP B guartine ve mejiye xwe kare yani ve damara Nicat Perestî kare ne kadar bertaraf ke nikarbe evi peşe. Ew jî hêsan xuya nake. Ev jî hêsan xuya nake. Suat bawerim em divê wê nîqaş bikin rêya sêyemîn. Rêya sêyemîn ku berî hilbijartinê gelek hat nîqaş kirin. Heta wê berendam li Stenbolê bê diyar kirin yan jî li tevahiyê şaredariyên Tirkiye wê bên diyar kirin an neyên diyar kirin de encamê da ne hatin yani hate diyar kirin lê dîsa hevkariyek hate çêkirin lê em li encamê wê dinêrin encamê ve hilbijartina dinêrin mesela çawa ku birêz behs kir li Stenbolê erê em bêjin cîgirê şaredarekî me hilbijart lê me sê cîgir jî me ji İyi Partiye yan jî em bêjin ji nijadperesta bi dengê me hate hilbijartin. Yani mesela duverê da tu tevlîbûna me tuneyê hilbijartinê pêşiya me da wê çawa bil gorte yani ev hevkarî wê dîsa berdewam bike an jî rêyek nû lazim e. يعني يعني مخبنا او بوليتيكا ما او روش
اکوتا گوت یعنی جالیه که و بدنگم کردا اندامن یا جی نامزدن ای پارتی د نوا جهپ دهاتن البجارتن او راستیه که او روجی ام بجن کردا aslında د نوا خدا گلک نقاش دهات کرن ev politika rasta ne rasta ev çabı ve dahat kırın yani aliye ki aliye xatarayın ve roja avli da aslında dahat nikaş kırın leyle aliye ki kavadın jimugo yani burası da salattariye AK Parti yani ders kır bu kırka kurdan kar bu nefes bıkırtma teniş buna ku nefes bıkırın teniş buna ku nefes bıkırın şartı mercin ev roj baş bidin berçavi xo tekes nema bu yani em bejin deyi kesi ku emil nafça u li bajara em bikin revebir nema bu yani دوی استدا یعنی بده هزارا قدرین و ریوبرین دم پارتی HDP یا جی اوروش ام بجن هاتبون بنچاف کرن هاتبون گرتن هاتبون زندان دا هاتن گرتن یعنی روشک بوی هوای آورته دا بو جبر کو روشک بسا آورته بو آراس حتی نیجی کی مر پولیتیکای خوی اوروش مرد کاره واته کی بده کی مرد کاره بپجرینه لیج نه هاو نه ممکنه کو ام پولیتیکای خوی politika bu havayı bilmeşin am xatere vecid binin yani em bejin denge mesedi sezda hat lukur sekini em dibinin yani roj broj em dikarin bejin dise helbijartinin dawinda denge meketin evji sebebi yekşi ev bu ku me girsa xo almand ku denge xo bide evkektin bide partiye kitin yani مع المان yani مخابن evji encama او tişte kundu bejin de helbijartin en paşta me encamin neyini girt ul ber çavane mesela xata seyamin rast yani roja avli da bejin tevgara kurt be em xata seyamin Türkiye yani aliye ki Türkiye uzanın aliye ki muhafazakari o nijat peresti o rastgiri hel aliye ki goya çepkiri o em bejin sosyalist o sosyal demokrat yani o em bejin hatani ana jem zanın yani او بخودنا و هفته دنگه که هبو کی جوانته دسالتاری جیل ترکیه تشتکی بنگهی نایکو هرتن جبروی هواجی جبونا کت اوکبوی لدیجی هر دو اوکاجی هر دو آلیاجی کت تکاربی نفسک جواکرا نفسك بدي جواكي لازم كنت بوليتيكا كي جدا ونيرنك جدا پیش بخي بوليتيكا بي هواي پیش بخي او شرطه بامن ده او كده 2015 دا او بوليتيكا ما بتايبتيجي كو حساب همو محافظه كارين كردين محافظه كار كوكر مجالكي اوكر مجالك اخ بارتي اري ما انجان جكرتو ما اخ بارتي تنقاف كر يعني هم بيجم كانوا بيجي لكردستان اخ بارتي نما يعني بوليتيكا ما يبوي هوا يبون اما ما تشكر ما بوليتيكا خو تفكر كرد بوليتيكا خو دجي اوكي سازكر لديجي اخ بارتي سازكر اما ها بقاسي كو كردن كو دنگي خو كردن محافظه دنگي خو دن اخ بارتي او رجا ودري بقاسي وي رجا يجي ام بيجن بتايبتيجي كردن علوي يجي چپكر يجي سوسياليست نوا جهبي داشي هبون يعني حتى انا تفكر كرد سياسه كرد لديجي جهبي مخالفتك نات يكرن يجي كسين كردن كلورن چپكرين كلورن سوسياليستين كلورن جبنا كوان بگینه نوا خو جبنا كوان جهبي بقتينه وبرا خويا اوكي برا خويا چپکریه آن سوسیالیست هم فرحتر بکه با امن راست اوك نکریه پلیتیکا کی بو هوای نشان دیه اوكي اوجي كيماسيه كي بو امن يعني تدبي مخالفت لهمبر مخالفت مزنا ترکیه جهوجی تفکر کرد راست يعني كرد بوتنسيالته كسين كو دنگ بدن تا بوتنسيالته دلنا هردو آليا دا او دختن كو ام دبيجن دلنا هردو دختا او بو هاتبو پاروکر محافظه کر و دیندار لا او كنا نوا بارتين راستكر وكي اخ بارتي دا و ايكو چپكر و بتايبتين اوكي آلين اوليفا يعني علويم او بكم لجهبي كوم بون يعني عليه كيلورا اما هم مجبونه هر دياجي بوليتيكا كي پیش نخص مثلا بتايبتي 2015 فيفا لديجي اوكي لديجي اخ بارتي لديجي دسهلاتداري جبنا كو محافظه كارين كردين محافظه كار اخ بارتي و بارتين راستكر فقط ما بوليتيكا كي مشان لجبنا ايكو ام بجنا علوي و كردين چپكر انجي سوسيال ديمقراط جبنا كو ام جهبي فبقتين ما بوليتيكا كي نمشان جنهاو بيفا با امن گره راست اوكبه
ام جبنا هردو آلیاجی پلیتیکایی که بمشینن یعنی مسئله او که نینه مسئله ما فهم کر یعنی وان دسهل بجارتنا جد ما فهم کر CHP ام بجن بیه پارتیه یکم د جی اوی تشتکل ترکیه نه گوهرتن و آخ پارتی جی به نه گوهرتن چون منطقه و منتالیتا وان کمان همان یکه یعنی اره یعنی دبیم چه حتی نجیه کی دهات فهم کردن جبر ایریشن آخ پارتی و دستلاتداری تخواست او دستلاتداری به گوهرتن ته هنکی او دا ته هنکی هیس پشتگیری دا معالفته ته دا CHP او حتی نجیه کی دهات قبول کردن او روش لجنه ها و او نای قبول کردن گر کتوی پلیتیکای خویا سیمین خطا سیمین كنت تك بكي او اكو بفي او تهين ك اكتر بفي تهين نافا جوا كده قال ستر بفي ودنجته بكفه جبونا وي هواجي يعني راس جرا تفجر كرت بارتين كرت رونن استراتيجيه كنو جنهاوا ساز بكن ودياركو يعني مش لا عليكي بارتيه كنو هات افكرن Özgür Özel CHP bu perçe laliye kidin dınava ülkede dınava muhafazakarın Türkiye'de Davutoğlu partiye xo feskir yani diyarek ev heneki ev heneki denklemin no tabloya ki no hatta ni helbijartine ev deri u jnaha gere tevgera kurt xoluvi gore ev ki stratejiye ko u taktiki xo jnaha niqash bked nava xuda niqash bke u heydi ka ev xo qadroy xo rexstna xo u geli kurt bi havay ama debke bam بله ام بروی داویا برنامه اختین لیت خوازم جواب بپرسم لی استانبول و المتروپولین ترکیه ام وی اکید بینن یعنی آلیه سیاست مگوت لی آلیه چاند و زمان و آسیملاسیون و حلاندنی قد پروژنین مثلا به تایبتی جبو جوانان تیگوتن تیگوتن که جوان نهاد بینی بیستیدان اجاره کمین و دنگی خوب بدن گلکی جی تفگیره کرد دور کتنه حتی او پشتیوان هیمبونه سر صندوقی که باوی و چو دنگ دا ایدی هیمبونه که یانجی ام بیجن شمتاندنک بر وی آلی جی هندوی واری دا چه پیش نیاردکن؟ نه gerek merviye baş bizan be ku zedebuna siyaseti yani aliye denga da yani aliye girsey da bi serê xwe mit gavadinjgo ne tenê çareseriyekî bi xwe re nayne. Ji vê zêdetir pêwîst e ku siyaseta Kurd gel di nav esasên civakî de bikar be biparêze. Yê herî girîng ev e. Na rêya sêyemîn de em bêjin berê jî meqala vî tiştî dikir çend sal berê da ev rêya sêyemîn tê gotin bi navkirin rast e. Lê di pratikê de ez şaş dibînim. Yani avakirina wê şaş dibînim. Çawa me di serî da mesela ev çend sal e ji avakirina HDP heta îro berî de ji dostanî hebû tevl hebûn hebûn. Gelek partî tevê me bûn yani nav çatiyek dem hatine cem hev hinek jî ê çepkir hinek jî li ser navê HDK yan ser navê gidin bi me re gava vîtin. Îro arê re belkî 10 sal 15 sal derbas bû nêzîkî 20 sala derbas bû. Ka vegerin binêrin. Ji van partiya kîjan mezin bû? Ez nabêjim kîjan em mezin kirin. Kîjan mezin bû? Kîjan bû hêz? Na. Hêzê de perçe bûn her perçeyekî dexwazek ji me kir. Her perçeyekî mebûsek ji me xwast nizam tiştek ji me xwast. Ji berê zêdetir atomîze bûn. û aliyê heşmendî de rehek ava kirin? Na. Aliyê awazê xebatê de tiştek kirin? Na. Ew çavê me çi dît ji vê? Yani pêwîst e ku em evî ber çavra derbas kin ya herî girîng ew e ku em ê vê partiyê yan vê xeta semîn çawa ava bikin. Heta îro me şaş ava kir ez rast dibêjim. Ku dîsal ser wan esasa ser wê hişmendiyê ava be wê ji me bibe lê ji me re tiştekî nayne. Ya rast ve çawa bir ava. Wê rast ya rast ev e. Ya rast mesela ez berê mînakekî jî bidim. Tedê em wan çepkir aranin. Ez çûm li bajara navçeyekê civînek çêtkir. Yek tenê Tirkiye ez bi Kurdî xeber dim destê xwe bilind diket vê ez fêm nakim. Belê. Nahêlin kes bi Kurdî xeber de. Objektif nahêlin yani. Belê. Tu mecbûr ji bo wî tek kesê bi Tirkî xeber de. Ziman heliya çû. Te her kesî vî zimanê dedî pêşevî dibe te bi vê xeber de.
te vî axivî بله te ew çandê dipêşî ew çanda siyasî dipêşî adaba xwe ayne nav me adaba xwe siyasî ayne nav me Çi ye Ji o xwe adab? tune bû yani durê siyasetê durê rêxistinbûnê durê armancê jiyaneke ji xwe re piçûk ava kirbûn ew e بله û hêzê dinê jî tedê ê bi me re hinek hevkar bûn em hêjî ji wan neqetiyane mesela ya herî mezin serokê wî ra me civînekî de xeber da wala rast e lê em naxwazim bu were bimeşin çima ê hinek tabanê me şûvene ê ku wisa bêje wê ji me re çi bîne gerek hêza xwe herî mezin li hember şovenîzmê neda lê ew tişt nekirine û ez bêjim vê têkiliyê vê têkiliya şaş vê ev avakirina şaş di 20 salê dawî de me digot sosyal şovenîzm ew xwert kiriye lewra melbere sosyal şovenîzmê xeteke îdeolojîk mücadeleke îdeolojîk tekoşinek îdeolojîk nedaye tenê hevkarî tenê em felana nexeyidin bira wan jî werin em mezin bin ev rast nebû berê ev gerek were hilweşandin a du emîn rastî wê çawa be rastî li Kurdistanê Kurdawar yani bi hemû hêzê Kurd ra hemûya ra hevkarî dixwaze siyasî dixwaze olî dixwaze eşîrî dixwaze kesayet herkes di nav da be اتفاق کردستانی İttifaka Kurdistanê ama rast Evet. ne Kurdistaniyê tenê bi dev li ceminin na ew dibe tiştekî din ew ne Kurdistanî bûne ew sadece hêza xwe siyasî te dixwazî manevrekî mezin bikî بله ama yeke rastî nabe mervê tavîzkar be ilkelî lê yeke rast gerek ava be a du emîn li metropola jî gerek ev xebat hebe a sê emîn li dijî van hêz komel û kesayetê ji xwe re digotin cepgir xeteke îdeolojîk rast tekoşîneke îdeolojîk dîsa were meşandin ji bo ku zelalî çêve ji ber ku zelalî tune û gel hişmendiya wî tevê hev dibe anha ez rast bêjim ciwanê me yani ez metropola hemiya xebitîme بله û hatin çûyîna min û têkiliyên min jî hene ciwan jî yani belki ji ixtiyara bigire wê hemû heşê wan tevê hebiye demokrasî dibin nizanin demokrasî çi ye netew ji xwe tevê hebiye yani netew çi ye ew jî nizanin Peyva Türkiye'leşme. ew peyvî ji xwe xwe re rastiyeke cuda aniye ji ber vê yani gerek zelaliyek çêbe di ziman da çêbe di bîrdoziyê da çêbe li xeta li hember sosyal şovenîzmê te rast tekoşîn nekî tê çawa mezin bî lewra wî çaxî gerek di dest doza Kurd berdî mijara Kurd çareseriyê wî berdî û yadinê me ev jî dît 20 sala da ku hêza sêyemîn vî awayî ava nabe mezin nabe yani kes mezin nebû dengê legeve teliya di her civanê de me anî ziman nîvê Kurda ê ji me dûrin bi hinek sedema dixwazî bi olî bi hinek tiştê din me dest neavîte wan bi çend kesayeta وەک سمبولیک ئەری yani ev ne rast bû ev ziman jî ne rast e kî dikare behêz kî rast xebte biraber hevkarî bike serçava sersera ama 10 sal berê ez naskim 20 sal berê dîsa belki dostane me re û hêzeke piçûk bûn sed heb bûn dûra li siyaseta min hêrin nabûne 5 hêz navxwe da ew sed dehên 15 ne herekî evekî ji me daxwazekê dikin dexwazekî dixwaze ji xwe re li ser jiyaneke kesayane jiyaneke civakî ava dikin evê em jî rê derxistin me gelek cihada taybetî metropola evê xwe rêxistinî jî bîrkirin tevlihevî çêbû pêwîst e divir da yani de ew da tedê di bîrdoziyê de mer hinek tişta dibêje ser kaxiz tiştê îdeal dibêje ew ne rastî ne mere gerek bi rastiya vî 20 salî 30 salî ber çavre derbas ke gorê jî nû da ava ke ku newsa be em namine xeta sêmîn ev ji jêr heya jor lazim e newsa ê pêwîstî ew e ji xwe ku jêr heta jor ava be ji jêr de ava be çêtir e lê mixabin ji jêr ve ava nebû her wisa dixuye ku hinek konferans û ew çê dibin û belkî hinek mijar tên neqaşkirin lîsa jor da ava be lewra di hinek çarçova da neqaş çê dibin gerek di hinek çarçova da neqaş de dor çerçevekirî nebe yani gel çi dibîne gel çi dixwaze êşî wî çi ne peşa roja xwe de çi dibîne gerek bana eşkere bîne ziman ez bixwe mesela rastiya metropola ku dibînim
و آمد جهه جوان خرابتر بیه اوج راستیه که به لسر هشمندیه کهون خط سیمین آوانا به yani dene kesat nubuna hene kesata da yani de ustuba ke nuda falan nabev gerek de esasa da o duali disamugo aliye ki Kurdi u Kurdavane u Kurdistani aliye ki demokrasiye ke rast o بتيكوشينا كراست لهمبر شوفينيزم لهمبر سوسيال شوفينيزم لهمبر خط حموشش كينجي ام تيكوشينا راست بكن دبا کو ام دسريدا تادج ببينن و gerilemek çeve şu hak gerilim çe ne beş peşketen çe ne evci rastiye ke peyviste de nav devleti o de hezen kurda her vakt gerilemek ku avabe ku gelci xata xwe ji devleti bikar be juda bike yani بله سوات وقت گوتنا داوین خواستم تو جی سروی مجاری بیجی یعنی خطا سیمین هر وسا وانا پیشنیارن جی جبو کنگریا دم پارتیه کو بیست ایلونی و بی لدار خستن ام تیوا کنفرانس و کنگریا نابن لی ام جی دیتنه خو برای گشتی پیشنیار دکن yani bir taybeti لسر و پرسین داوی تو خواستی چی بیجی yani az bu tevli az tevli nirgini تجي وقت كسكي لعمدي بصالانه دنوا سياسة مخابن مع ألمان ما هي شياجي كر يعني قال لك الرابرسينا ده دركت أذكر بله بحثه تخازم ميناكشي بده يعني تاني çermuga آمده رابرسينا كهاتي كرن ده أمبجن أنجامين أنا جي من بريا أوكي كافدينجي تلفون ده ديسا مذكر لچermuga نامزدك دركتيه اوكي نامزدك دركتي CHP ام بجن جواني ما اوكتكن دبين حتى انا هامل چرموغا امدي تخوازم بو بي هواي مينا اللي چرموغا امدي دبي حتى انا مشار داري قد بدست نخسيه ام فيجاري بيشكري بدن نامزتين CHP او جمال باتك خرت ووردا وردا حتى اوكك وجه يعني مرت كارج چاندك ويه چبكري جه ام بيشكري بدنه كه او بسر بكه وتل انجام اوكي دا اما هاد شارداريه مزندا دنگداينا شارداريه مزندا جي دنگ خود دنمه هم انكتا كو هاتيه كرن هم جي بيشتي كو ام بجن هل به انجام بو ام چرموگه اوکی دا شار دنگن شارداری مزنده ام پارتیا یکمینن اما had اوکی دا شارداری نافچه دا چرموگه دا ام bune yani اوکی farkın juda hene ya şey buçuk hene ama bu partiya ام bu partiya çare yani dengen میکو CHP را چونه جنامزت CHP را چونه کو جمرا بین د نافچه د جمرا بین ام پر راحت جاره یکمین کو ام اوکی بکن ام جاره بکم چرمو که دا ام بسر بکوي تفکر کرد بسر بکوي پارتین کرد بسر بکفن yani مخابن هر چقاس جبونوی هوای راپور هاتن نفساندن او راپور برادر هاتن پروکرن هشیاری هات کرنجی تکسی جبونوی هوای تگاوک لچرمو گناوت او چرمو جاره کدن دست خودی صدا افراش لگلکی devra بوی هوای yani ما بخوا علمان yani دی او پیوا ترکیه‌leşme و دجبریه هنگی دجبریه کو ملهمبری اوکی کر لهمبری AK Parti'ye kir لهمبری دسهلتداری مکر دهی اوکبو بتایبتیش سری جوانا تولیه بو yani وکی کو امبجن هم دنگ دا اوکی دا تیپه ها دنگ مدا CHP ها دنگ مدا partiye kidin ha dنگ دا dem parti تو وکی کو جداهیه کتنه فرقیه کتنه بوی هوای بو هدی کا تو دی نکاری بری وان جوانا بزفرین ج partiyen çepkirji و CHP جی yani او خطري حجه بردامه يعني براستي جوات كود القاضي جتاج اوكتكي انتخابات الدكي دوي اوكي دبيني يعني جبنا وي هواجي اوكي بوليتيكا نو لازمه بامن جبنا بارتيا كورتا جبنا دم بارتي بوليتيكا نو لازمه و لازمه جبنا في مجاري خباتك تايبت بوليتيكا تايبت بمشاندن يعني انجام هلبجارتين اندن ام دي ساجي اوكن او هنجام نيني كمغرت ام دفعن هلبجارتين اجي بگرن جنا هوا گره رevizyon کی چه بود پولیتیک گلک سپاس جبو همو میوانی ما اسپاسیا واد خوازم مالاوا و کن تبلی برنامه ما بون بله تماشاوان هیجا ایرو ما CHP partیا نو پیو گریدای پرسکریکا کرد چرا سریا پرسکریکا کرد
rewşa opozisyona Türkiye me nîxaş kir. Arastî partiya nû wê çi bike yan jî wê çi neke piştî hilbijartinekî yan jî di dema pêşiya me da niha mijara çarçoya kanûnê tê meclîsê gelo di dengdana wê da wê çi bike em ê bêtir li wêrê bibînin belkî îtifaqek nû jî li ser van gavana bê avakirin bihêviya ku em hefta bê jî van mijaran bêtir nîxaş bikin û hin jî li gel mebin em karibin va bêtir li ser van mijaran gotina xwe bêjin êvar baş ji we re bimînin di xweşiyê de.